So guys, ato ta guys. Nasa tayo OT ron guys kay murag may nga panagat guys, no? Pero banti gapon guys. Malag may nga panagat basta banti lang pirmi. Okay ra guys. No. Na karon guys. Batsi na ta. Iktad na ta guys, iktad ba iktad. Okay guys, let's go.